Selamat malam Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 22.30 WITA. Dubes Australia untuk Indonesia, Paul Grigson menggelar kunjungan ke Bali dalam rangka menghadiri Bali Democracy Forum ke-8 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali. Paul Grigson dan Asisten Menteri untuk Urusan Multikultural Australia, Concetta Anna Fierravanti-Wells, menyempatkan diri untuk melihat keindahan Bali. Dubes Australia Paul Grigson dan Asisten Menteri untuk Urusan Multikultural Australia, Concetta Anna Fierravanti-Wells, akan mengikuti perhelatan Bali Democracy Forum ke-8 tahun 2015 di Nusa Dua Bali. Fierravanti-Wells menyempatkan diri mengunjungi tempat-tempat menarik di Bali, dan salah satunya adalah Puja Mandala, yakni tempat ibadah 5 agama yang saling berdampingan. Berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan Australia serta persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016, Dubes Australia Paul Grigson menjelaskan peningkatan hubungan kerjasama Indonesia dengan Australia akan diintensifkan menuju arah lebih baik dan bersama-sama dalam meningkatkan kualitas berbagai bidang seperti pengembangan produk, ekspor-impor, pendidikan, kesehatan, dan budaya antar negara, sehingga tantangan dalam menghadapi MEA maupun tantangan global mampu teratasi. Work much more closely together on economic issues. The ASEAN economic community will create a giant market, and I think there are many opportunities for Australia and Indonesia to work together on products that we can then export into the AEC. Indonesia to study in Australia. We're very proud that Australia is the #1 choice of destination for Indonesian students, but I think it's important that we work to get more Australians to study in Indonesia. My government has introduced the new Colombo Plan, which supports Australian students to come to Indonesia. We have a volunteers program which supports younger people to come to Indonesia. Many of the volunteers work in Bali, and I'd like to see more Australian students studying at Balinese universities. Selain mengikuti Bali Demokrasi Forum yang akan digelar dari 10 hingga 11 Desember 2015 di Nusa Dua Bali, perwakilan dari Kedutaan Besar Australia akan berkunjung ke beberapa rumah sakit, museum, pabrik pengolahan coklat, dan beberapa tempat konservasi, serta penghijauan di Bali. Arta dan Artaya, Bali TV. Pemirsa, demikian seputar Bali terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini pukul 23 WITA. Salam Indonesia.